North Liberty Higher Secondary School Jowai kalasai laingot ki khana ha kathup top 20 jong ka examen SSLC ar pulai. Kini ki khana ki kathup ka Risa A Christine Suting kabalawan ha ka kerdan khatway jong kathup top 20 ringkat ka distinction ha ka subject English, Maths, Science and Technology, Social Science, Health Education bat khasi. U Mendelssohn M. Langstang, ulawan ha kakerdan khatsa ringkat ke distinction ha ke subject English, Maths, Science and Technology, Social Science, Health Education bat khasi, bat Karila Naika Sari, kabalawan ha kakerdan arpau ringkat ke distinction ha ke subject English, Maths, Science and Technology, Social Science, Health Education bat khasi. Mendelssohn Langstang ude ukun baar na kisangot sipara jong kakong FJ Langstang bat dipran bor mar banyang kibana sutanga East Jainti Hills District bat songsa ha mowaman mi mintudu. Con snow men pa, rồi snow in ngộ yêu blai, rồi rap ngồi mà mẹ khỏi kia, rồi nhiều lệ, nhiều kre, trong cam ni, rồi ngộ rồi ô rap mang, ôi chừng thông, rồi snow in ngộ rồi lấy cái bể báo, rồi rap ngay đến độ đằng khăn nặng và ngay chừng sning kamon trish trong kamon khăn nặng em salon. Ingat rồi ikut rồi ini naikkan skor berkeras tong ini bentar yang ini kena ikut rồi yo principal berkeras tong dah bentar skor kena urut hi tang teh berkeras omet hab lek tong ay dok sedang senam dah man sing tak sab open improve baisa ila dia kat dua TV hap improve ye rangi ani ro target yo ye hayu improve cai do yo ye kata thong yang sedang senam man ngi teh yo da rai ni chừng em tiếp sắp ha ta ông vậy cả ta em ở chừng thăng chừng thu phần đẹp như là nít ወይ JEE ngau komen sibun ba kejim bompoi perkhat namar kat kum malong ni kini ki marsendap nya kini ka thoi kini ka exam tu bong ba kidan hi ki paper ki ba undala ban perform ha ten rain ala mene mestap marsnyo I ka result bade te wan kelis kumi walawan kamsidin ro ti ni kum kimi ki pang das nu sorong hi ya ki khun ba jing tres tong jong ki boy ha put ke ka jing gidai bat kini ka result ni men sibun analor kata pade demi kwa hi ban pau ya kata ka semua ni ke jing ai play ku karbang na kalian jong ke school na do I principal ibala tres tom hi bro ki benta ban kiu kini ke school kam tam kini ka than jaintia jongi sini dilang Maka jengdan jong ke school kalau long jeng kerku hi ya ki bubun ki kena school ki nong senang jong ke kathai te kungju sngoi ke ban ai play sibun ya kini ki nong hikai bela yele sitam ki bela tre sitam naduk ko basdang haduk ko bokut naduk ba ngapai ni ukun sini ngi I bai kata jeng tre sitam ke jong ki ya haduk ke ni ka clip mat ke bentang I ba kalau long ngejing job ke crowd ta kun jonga ta ka school tengah ngej bagi de kejing job ke jongki kam de dai kata ka jing job ke jongi te ke bai dai bat ka yu wangi ngi ngesmu thu I ba kinong hikai ki dai kita kinong pri ke jing khan te ki kena school lada kila bandrung ha kata ke bagi nong hikai kila pli kata ka lenti te kin poi hi ke jing job te teng teng ke jing long jongki kena school mungkin dah snow tu ha dan akta kadau wala kinong hikai kila persiang ban pli kata kalat kata kalenti kata kecing hikai kila persiang ban ai ke bawah hatam nri dak kecing bom snow tu ha ke jongki lesi dak kecing bom interest ke jongki teng teng kimla ban kuas ka thong ti nri la dak kena hi ngi I bala dak kidon sya kata kecing terang kam dan jing ki ban kuas kaman ti ha ka bai dai bat ki kena ngalaban dong ti kadam kam na don kam ko ngali yu khun mga pet hieng tengah persiang ban ai lat yu ko por bon yele kai
kapor kabaon yale sngoba tibat kapor long maju hi balde bandan la jam karutin kebabiang kenang ba kila ban dibat e kapor haki bentala la ka jong kenang ba nomor ngis ngutu hi lada ka jingko jingkia kambiang exercise kambiang di ka jabing ro kala ban telak na ta ka daw dan kam e ban ong ba ndai than ban suplut than ye kapor tang ha ka ba pulikot ndai dan kam hi kapor ban pembernia sini setai ban yele semua ba perlok ndai kandai ban dan badala ka rutin ka babiang kan long ka regular rutin na bentaka por ban pulikot na kre tiba ngajuang ro mata ni khon kunju iki khon ni bar khaj ba haba kile igno kono kam ka kam ka ba bisdai ban le sisnam nrai pi persyang na ban le tang hapo arna le nai kata kanum poi si euro kumangi ong baladangi ngin bamja keja ka bangi dai ban bam man lasngi nrai ngin bam sunan te kalong ko ba e wa te nomor kata kajing persyang hi ban le khendiat te kemat kan pan poi hi yaki skathong te ha ju upor kumal ong ni khun lumalang tu ong ba kidai ban dan la ka jong ka target tinga ka bidai bat khun jonga mat ki khun hi te ngam ju ong ki khun ba pai yele stom ma pnya nong banung kong ma pnya ban ar ni pnya ban ayu rei ngong ba ka ei ka ba pipule ka ei ka ba pipile kemat ka dei ba pin sngo tho na pila sngo tho pila la kamam lele kata ka pyo si euro ndai ka jing sngo tho ba kemat kata kemat kan wan ra hi ya ka jing job hi kan mentoi ayu la da ki kena menta ki yo san phone ru pho knai pho wala da ki yo sen persen ro nai la da ka jing smuthu kaduna te ka badan kam tam hi kemat ka dei ba kindan kata ka jing smuthu kintip ya ka ei ki balale henrei la da kintip ya ka ei ki balale kemat ka loka ka ba hi kena ba kin school mat te sngo kuben ni long ba kalong ta ti ki jing trai stom te bat kumjo ngaju ong hi yaki porolok yaki kena untuk bang ya kenduk teng-teng yaki khon ba ka ei ka bang dei ban le ka ei ka bang le menne kumut la shai ke sngi ngi dei ban kampen ba kendian ka ei ka bale uni usnam kumut la sham snam dei ban pin ba shu la da man ta duk sai ni yo an rup ho demang la kum no dei ban yo la sham snam san kundai le ni kum ta dei ban tam bai telah dalam pentam kendiat kemat kadon ka improvement tikini kemat kadai ka ayu tinggal sungau hi ban ong bala daki kena hi kidon sisa kata gajing terang bor kinom hikai kidan hajan jongki kila baik laki wan la kano ka long ying ro kamdan jing hi ya kena ba tristom ya kena wa terang hi ban le ya kita ki bandan ya kata mandan kata ka jing terang ban poi syakatau katba ka rila nai ka sari ka de ka khuan basaw na ki sangot shipara jong ka kong sheli hamboi ka sari bat lam lenti shwa su chiang na that muthlong west jainte hills district so kumen pa na yung unexpected yo 20 question like this is the most biggest gift of my life. I really thank God because it is with His help that I am able to reach 20th position. I'm just an average student, and I think this is all because of God's blessings. I will not be able to do this alone. I thank my parents, teachers. They've always been by my side. They always guided me. They always encourage me from time to time. And even though if I fail, they never scold or anything. They just encourage me to do more, to work hard. And they never also force me to work that much hard until I break my brain. They always encourage me to work adequately, not too much, and to get more rest and everything. So I also want to encourage all the students below us or above us also to work hard so that they might get more than us. They might be more intelligent than what we are.
they might get more percentage than what we get this year. I think that's all. For the preparation, I've prepared since like from the beginning of the school. I mean, from the beginning of the classes, because I feel like it's not good to prepare near when the exam is very near, because like we'll stress and all, and we'll not be able to prepare well. We'll feel sick and all. We'll have headache. We'll feel more stress. You know, preparing from even from the beginning also we have stress, but like it's not too much. The most important thing is we have to study from the beginning. That only will help. I don't think so. Studying before exam, like the exam is by hand, it's too near, and it's not good to study that late. We should study from the beginning, and we should prepare notes and everything, like what the teachers always taught us in the classes. Like we should have more notes, not always to depend on the teachers. We should do our best. We should study, but also more rest. Not always study all the time. And we have to eat properly, to exercise and all. Because mostly we find that only studying hard will not help. We should also study smartly. We should always take care of ourselves. Not always to always dwell on our books, always look at books and study, because it will not really help. Wow, konsep play yung sa principal ya ginahikai na do na nasri na do sedang golai hado udah pol kelas 10. Jadi jing yarap yung ginahikai yung principal te the boy hakani da yo boy ka top 20 te na do sedang inju amu pha tuition ni extra shaban na ka school da embe gijing chania how principal ne te ha ginahikai waro te jing yarap yung mulai te kon ni le mut ambai da yele stom katang wa guide ini yung katang wa TV dilang wa nakahi te poi ha gani ga kardan te katewan em jing thui một o plai ga hini apa non bati plai science ga de da se wile yo một school mia thì có được last year mà kala kamalingot ni yo gi plai MBBS ngani school ta se wile the em gi ka need coaching center. I think it is the first in Jaintia to have a coaching center for NIT. The NIT download the quite online ni bridge. Richard Uria, Principal ke North Liberty Higher Secondary School, ulapan pau ke jing ngau kemen ke bakrau, ya ki langot ki khna ki bawan ra nam bat buram tang ya ke school kham tam ya ki kimi ki pa. First and foremost, I give all the glory to God for being with us this year as well. The results are out for class 10, 12 arts and 12 science. And our children this year have excelled, not individually but as a whole. Everybody did well, and that is what brings immense joy and happiness to us as teachers, and especially to me as a principal. Dapat siap bani wa kro, yo belai teregan rat wa rangkat ui. Kau ni sunem le kamjo, wale bahagi kena kena. Kamu ada yo pi result, kau ni kesni, yang kelas 10, DMG kendip house songut kena iwile exam not liberty. Way kendip hauli ni ti kendip house so pass ki. Tetap ada jik sni dokumen. Wa kat kini ya pass ki. Way hapedi te pass kamu ong ki ukit wo bang tang ni snem kena skur gyong i ga icing na jrong yo ki. Way kete ga icing ta ode de ki lengot ki kena skur gyong i ke Risa shooting Mendelssohn Langstang wagar ka seri lengut di man ki kam ka icing yung new cake woman result yung i ke Risa one go haka 11th position Mendelssohn one go haka 14th position wagar ika seri one go haka
20th position. Haini wi ne MK Arngut. Mendelson uga rilana ikasari. Ile ne ba uga risa ne gesngi to gesngi ko kemen to bi kai ke yung sem yung ka wei ko pen kemen mai nga to kerisa ni to gesngi wa kaman ko kam ka bridesmaid ne yung si kesenran yung ko bia po shlong ne gesngi ne ba tem ye ko mi ne gesngi han ka tele e hublei gerisa man sniao ko gini ka broadcast yung gini news. Congratulations to you Risa for doing well. Te congratulate kamjo yo Mendelson wa kamjo le ya ka Linaika. Ke result ko kam gani wan go man kapor. Henry wan go ni bah wa krech tom nung kong di kena skor. Di kena skor yung ide krech tom gi news nem. Kinong hikai de krech tom gi rangkat we kena skor. We kamtam ngaju ong man kapor ju perken mo. Uyo yo so o bang hari pure puti ki bagi pa en rangkat ki we kena. Ngangai lagi bagi pa man gi kam udin sedo yaki du keskur miu le magic. Tok kejing kre lang gi nong hikai kena skur bagi bagi pa. We ni sudah man le urap kemen. Wa kena kelas 10 yang i ke total number of distinctions we yok kita cispa san phau so to the distinction du na skur yang i de phau sungut kena le exam cispa san phau so to the distinction yoi. We go pen kemen chu nga to the distinction haga maths live how lately MG distinction haga science live how so tali distinction haga health education so how brutally ke English brutally ke khasi khan nyau tali ke social science khat tali additional English lately or ke computer science so tali man go total cispa san phau so tali distinction pengatrai. I would really like to once again congratulate the whole of class of 2022. Young Not Liberty class 10. You have done very well and made the school proud, and I believe your family proud, and above all, you have made our district proud. Wis nyaw kemen, wahuni sunem to do Not Liberty. And ray dang emchu iskur. Ki wana po jantia, ki yo top 10 rong kadoi. Na KGP la yo top 10. Na QC Springside la ya top 10. We nga ju bana man usne man ya oklam ha press kami. Ju ang ke judge benru yang iu ku ga reject tia yang iu ku ga man da ki result ko miat mi kino rock score. We nga jingduai yang nga yu blai tre kan to o kulang score woro yu ku ni ga district yang i yu ku ni ga jala yang i. We nga yo pen kemen go ye ginong ilam yang ga jente hills ni kisni o yo ga result na po jente miat ko. Te ka jo ko por emle ke result siung ke kelas 12 sa arts ko mi ni kesngi. Kenai pi ni ke 12 arts to kelas ko pelama. Cho ko pen kemen nga. To begini kena to ki walai skor ni naru dang kian. Ngani dang pha kendang gi file gi form. Ini ko form na do usnem arjar chpau yang ga risa shooting. Ka join go hagni skor kelas tiny top. Na do da 3 preschool. Kini to aga form em gili tu di lambu lah. Kini to aga form yang garila ika seri ka em go hagni school yang ina do usnem arjar kadwi haga kelas nursery. We kamjo Mendelson em do usnem arjar kadli join class 1 Not Liberty. Penyu go wa kini ki kena to na do yo ka foundation ni ka school. We hajing sket emi days niya benut kejek lagi kwa api keli nga san rungut expect yo top 10 ni sunem. Da ju ong hijan san rungut tendo di mundu sunem. Te kamte kam ong bini sa san marks, sa nyaw marks, sa kendi marks bon ma kam te uduna yo top 10 ni sunem. Te ngai skemo wa kini ke success to du ke success ko height di no hikai class 10. And like success yung gini kena, especially to itu ilang hikai nursery tadi to. Hikai A, B, K, D, A, B, C, D hikai ki ma, hikai ki top, hikai ki kulam. Tapi success yung gini kena, i kau kredit ya worok gini hikai di sekolah. Nado tiny tot, nado class 12.
we the correct stomgi we dap adi jis nyau ben sekian ni singi bagi produk yang nak liberty le bahagi ha do class 10 we ngat ya class 12 udah le bahagi mem go wan gedau wa kini kena mle bahagi dapat i ke science stream yang news nem le nga em yo list ni lembak lain ke science stream yang ini news armut ki kena top upoi top 10 gi one table kotor duna sudu armax upoi top 10 list yang class 12 science wa daffodil langstang CPU o Mendelssohn duna ga duli max upoi ga top 10 list we kejeng le bahaya yang kena untuk du art stream what aga science stream ki kena gwa appear man ki san phau sungut we nagni ki san phau sungut su phau wingut du ya first division by science stream penyo this is a good place to learn, a good place to study. Juga pos ni aku mena wahau news nem argut ki kena not liberty yok human ki yok ya highest mark hak embos uyar itre kendia the yok highest hak health education da go yok cispa we hak juga por ke Risa shooting yoga highest haga maths ndako yoga cispa naga cispa yulti yo hagi snem go one you both ikna igi danger yang gini you percang yo highest gini kom hagi subject you pair